Yes, mbasuhuza cyane mbifurize amahoro ndetse no gukomeza kugubwa neza mwe budahwemba kujaragira ibikorwa bya Fly TV Rwanda, amakuru abagezweho nyine ku gihe cya nyacyo ndetse aba avugwa hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye. Reka tuvuge kuri Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa RDC Republic Democratic of Congo, akaba kugeza ubu ngubu yaburiwe bikomeye cyane bamubwira ko gutera u Rwanda ari nko kuba yiyahuye. Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23, yabwiye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi uherukangisha gutera Kigali ko kurwana n'u Rwanda ntaho byaba bitaniye no kwiyahura. Ku itariki 18 Ukuboza uyu mwaka nyine wa 2023 nibwo perezida Tshisekedi Tshilombo yatangarije abanyekongo ko afite umugambi wo gusaba inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Icyo gihe Tshisekedi yavuze ko ingabo ze zifite ubushobozi bwo kurasa Kigali bidasabye ko ziva mu mujyi wa Goma. Mu biganiro na Voice of America, umuvugizi wa M23 wa Lawrence Kanyuka yavuze ko umugambi wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda ari nko gushaka kwiyambura ubuzima. Yagize ati u Rwanda rwohereje abasirikari bo gufasha ibyo bihugu kurandura iterabwoba bafite ubunararibonye. Kuri ubu muri M23 uko tubona ibintu, niba ashaka kujya kurwana n'u Rwanda ni ukwiyahura. Yavuze ko u Rwanda ari igihugu kimaze kwiyubaka mu nzego zirimo uburezi, ubuzima n'umutekano udadiye. Yagaragaje kandi ko u Rwanda rufite igisirikare kizobereye mu guhashya iterabwoba mu mugabane wa Afurika. Perezida Kagame akunze kuvuga ko azakomeza gukora ibikenewe kugira ngo abanyarwanda bahore batekanye. Ngayo nguko kaya makuru ari kuvugwa mu bijyamakuru kugeza ubu ngubu, inkuru nyine iri kuruta cyangwa se iri kurusha izindi mbaraga ku mbuga zitandukanye. Fly TV Rwanda tuba duhari kugira ngo byose bikugereho kandi ku gihe. Ciao.